حنونه صباح الفل. صباح القمر. عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى انت عايزه تعملي ايه وطلباتك ايه كلها؟ بصي عايزه اعمل بنكات وعين مفتوحه وعين مفتوحه ميك اب بقى بنور. انت اصلا بتنوري، يعني انت اصلا بتنوري من غير حاجه. عايزه تنوري اكتر؟ اكتر. انت قلتي لي انا عايزه ميك اب ايه؟ بنكات جريء اوفر. ها؟ عايزه يا اكون نهار اسود. ما اقولكيش. عايزه اكوني ما اقولكيش؟ قلتي لي عايزه ابقى فاتحه اوفر. ماشي يا حنين. متأكدة يا حنين من طلباتك؟ بنكات واوفر وبيضة. اوفر. هتطلعيني حلوه انا عارفه. هطلعك حلوة؟ اهم حاجة انت تبقي راضية. مش مهم الجمهور، مش مهم اللي وقع. مش مهم الجمهور، المهم ان انت عايزة. انا عايزه ايه؟ بالظبط. انت جاية وعارفة انت طلباتك ايه. عارفه انا جايه لمين اصلا، ممكن تروحوا. ربنا يخليك. يلا نشوف بعد الميك اب. باي باي. مين ايه الاخبار؟ اخبار ده تحفه التحف بجد. اقسم بالله تحفه التحف وتسلم ايدك، وعمري ما كنت اتخيل ان انت هتطلعيني كده بجد. بس انا عارفه انا جايه لمين عشان انا ما ببلاش فيها الميك اب. شكلك قمر اقسم بالله. في حاجه مش عاجباكي خالص في الميك اب؟ لا الميك اب كله تحفه، واللي بينتقدوا دول اصلا مش لاقيين حاجه يقولوها، والميك اب زي الفل. اهم حاجه ان العروسه تبقى راضيه. راضيه، ده انا راضيه يا راضيه عني الدنيا واخره. بجد لا شكرا، تسلم ايدك والله العظيم تحفه. والله انت اللي قمر.